Yengbi Puna Mupu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Hunda Taram Noksari. Lonana Kanagata Wafhamna Yam Toina Tuiba, Handaki Siga Muktaraga, Akogi Marsaki Tenarapada, Akogi Sing South Mangarak Tenare, Handak State Natanari say Duga, Tagi, Plat Tenabagi, Sing South Tenabagi, Pibum Sikamain Tori Duga, Penning Abro, the Braduga, Taseng Mangarak Chow, Morakanda. Department sing karising state ki authorities sing da yamna achouba ma mayok nobi phim du oirabra hai matang do khana janna bani aduga lon election biriba ge sing de ai yet ithang thang phim biriba se honorable MLA P Sharatchandra chief whip and advisor to CM ni ai tamu Saratchandra Butaram noksari aduga mathang da phang biriba se tamu Saratchandra oi de election biriba se Khongendra Khomdram ni editor Sangai express ni tamu Khongendra Butaram noksari tamu aduga ai gi hek yet ta thangna phamin jari ba se MD Liaquat Ali SC Flood Management Circle ni ay tamo Liaquat Pustaram Noksari IFCD Department ni tamo se yan an base tamo Liaquat laksaning se maro na flood se handak si am toin thengnare tamo na hena ngasai ground chatna yengba thengnaba kai pham akai pham singi awaba taraba praja singi ke haitare moina wakat lakpa moina asau sing loin thengal le tamo hojik maro na mangarak thengnare handak se kona sum count tok jabada chalu pham sing kai sing thengna birakpa adagi department sing damasi yam taseng awaba moidu oiba jala duga paikali wa thabak sing se praja sing sina ipen da wi mami matari si tamo Liaquat karwai no tamo esta maroina ikogi andaki chahi sida mars ti horaga hoji for thangna consecutively yamna khanadana the first thor e pachina maram horaga ikogi department su masina yamna achouba the only financially burden to natana koi thabak masibu pangthong no hona bada achouba koi da awaba mo oi adu myam ji chumi myam ji awaba nangli sing hina penba kasu oide adu yarim khai de koi department side gi material sing dakar oi sing matam chana issue toba any makoi gi any complaint am la ko matam dai khona matam chana madu ikoi packet na di ikoi sem sadra leibani da hojik foboda ikoi material issue toba am toba kari ko mata awat pa leitri na khali dagi bridge thokon pham sing ikoi mafam sing tat changchal laga di khudak da di thingna ba plan na chingbu ikoi dum paikali adu han na gumna mamangi chahi ka sing da di ikoi ne material gi awat pa kai go yam na lerami adu handaki je di ikoi well plan to maram na thoropa matugi ti problem nei tabran khali adu ising thongli awaba tari ba kambu sing da di maroina relief work kumba adigi khudak ta dakar oi sing du jau da badagi pen da bade dum leram mani an okay ikai khamjuri ba honorable MLA tamo Saratchandra election ning buse khoigi advisor to CM soi video to se government ki spokesperson mak natraga su chorona government kari pai khatle gi haiba chap chawa figure se dum tamo dum knowledge le bireng neng khalle hujik se thangana khoigi isau si mangarak thengnare khoigi tha manga da isau mangarak thengna ba du sab chan thoe adu lady film se akoina around about khoigi numit mari ni manga ni gi sum khabar gi kari gi report sum yengjam matam da khoigi cabinet na su around decision lawraga natural calamity haibagi wafam mam su dum lakhre aduga men natural calamity se in khamra state na lawbung ambagi film di leram do mande center da report am thar kana center na lawra ko male natural calamity ne state ki cha ki thagi pose center na ground assessment lawra kan da masi moina ground natural calamity thu e se ya khrabra ya khibla ragana sentang ke amuk sing pirak pasing lekhre tamu sorok na update am tang khambip tai aju phagi de chapchaba Government of India na loriba firep tumakti ekoigi sida information si leitri adubo hajikti technology ki juknina GPS method na chingbasi loina sijennabe yarabani na state government na thari badu exaggerate torkanda mangi taiba singsidagi yam hanjin neta hajin basu yadre hajikti aduna loina uramani the extent of damage and loss equation handak suffer toriba portse equasi yamdrabada valley the leriba ngasai 90% of the total territory sigi 90% hills ta legraga 10% ekoigi tampak ta lehuriba valley gi district mari sine ekoina masigi flood ki havoc aduga calamity sina piriba chauba chaitheng mai khoi de pirise adana masida ekoina uriba si river system si ekoina sum examine torkan yengma tamda Loktak itself sida 236
square kilometer khare hen na chawba loktak sigi akoi bada leriba Manipur gi valley gi lam mayam sing asida aikoi chawrak na river system si 31 gumba si loktak sida flow towi aduga chahi amada siltation si more than 3.3 lakh sil si deposit towi annually akoi loktak sida ado sigi disastrous of a situation sidi is not a creation of individuals for 1 year or 2 years the talk about what nate over a period of time aikoina river system sing sigi horok phom oriba catchment area sing asida aikoina sum matang degeneration si over a period of years and decades tora aba matung asida silt mayam si immediately the moment we have very heavy rainfall loin mak si silt si puraga lakba ising si forest amatta lehodraba chingda matta lehodraba ekta within a period of 25 to 48 hours da pulapna pusilakpagi havoc adani but hopefully aikoina thariba report asi gi paukum do made yamna favorable oiba Bharat Sarkar na masigi calamity gi situation ase officially aikoina declare tawdraga su makoina recognition do pirakanda Manipur gi awa base soidana maki mateng pangakani habigi thajabado khole. Okay, thank you. Tao Khongendra Marona, I know Hacha would many Mangi Mangi newspapers sing that around 500 demand Heidi 500 key estimate the state the site Tabani natural calamities sing say command tackle the Tobungam Nabadua center around 26 crore 500 crore estimate Tabani 26 crore sanction Toropogi sanction Torpodinatava ready to sanction Kahabi report more Ubupangi. Now what do you comment happening you? Madu koi natural calamity adum ki di oidi oidi madu di. Koi ki infrastructure maya maru oidi lambi thong. Koi lambi thong ki tongan masu lagi koi Nitin Gadkari Indian Minister laga 22,000 crore ki lau thoma lere. Madu di tongan ba akak na lambi singi tongan na pira mane lau thoma mane. Aduna taba koi ki state manungi haigadra sadla lagi lambi atai mayam di sabjan ba Hajan Badarka or about Badugi the Bakta, Kanatovane. Badu Asang Bagisu, Masia Questi and Hector Dakar or Nakahaya the Harusanati, Hanazumina project Samaga Piro, Hiro, Hirubaneva, Hiru the Kaidovano Kangde. Masia, I Aquina, Hiram layer, Hanagi ex ministers. Aquina Congress, State Congress lady, the BJP Legera, Congress government Manaba Legera. State we told toy, be the more, but they labor can toy. I know man, Hana, but I'm crazy among the high given. The might of the Tashang had the equipment Purgila meet on film. See the Buddha, the communication as is quite a Maru Bacan, why mean some never. I don't must see Pagatan of Honavasita, Carito Wino Condition, late and I had a Pacific 26, 500 crore, high with the 26 crore, and I had the Lambi of and 10 over the ya never hazarded. Other was a question I give the like I didn't know. Hogan was a Hoyturian Konu Ting Bagana labors, and Masia Hoy assembly the Gatana, Masia Pekka, I never saw them Yodi Yawe. Our high but never the name of the thing we was in Masuto with her. When some the Agate tasted some Chapo, but the Khongendra equipment for the labor system. So why are the power one upon Tonton system Zikia Udiego? During Khongendra Matamatang Matu tank to Prakang, the tank to over the Maitoga 6 years. At the year Huzik Saranai with a was a Yamato Pamjaba. Hoy Manipur, the singing the Maru like over in a Maruina, where he catchment area, sings it up. Uwa Napi sing be sing the whole things in the Mara, my Makas, the sing the puzzle like them never. Puzzle like later. Like Stana Cock to me, Namasi, Panayama Tingi, the Miam Jizu, Ever or even Manju Male Aduga. To the Morusico toy the one among the Panashan Gadam and the Pau the Lawi, Uwazu Tazu Tai, Hon Bagidika, I told the Mazumale, Aduna. Catchment areas, Jipuko in the Hariba. No, I chubaga, sing my arms, lay back my arms, Putaraga, it's center ever. I don't know Turian Manung is a lawyer, Punjale, Aduga. I am but to some Loktak Tabri, Tata was late. I will Loktak city, some Siltes and some Mankales of Bakalaga Tangale, Loktaki sing Tamanga capacity, Mangale. I don't know Masidi, I Namasi Kanjabada, Masi Machiti, Canoni, and Obagami and Namasu later. I don't know. Masidi Huituren Canose Marusing, Masidi Tasang Basana, Uwayan Tatpasi, Massimo, the Ting Timba, over Padana,
उमंगजे फसन योखत पा दरकार ब्राइन खाले अदे कोई चिंग तुरेन मरु इस दबु मरु ने चिंग दने अदे सहिदा आई सही अमनी ममांग दा कोई तुरेन अचौ हरफम दि नते अदा उखुल दा सिरोइदा होबो उजिंगे सुम याथपना हानादि उखुल टाउन पुनमक्से सिरोइदगी इसिंगना लोइना बक्से लोइ था मंगाकदने अदन उवासने सुम याथले अदन इसिंग मुसित होंगा अदन इंधम धादसु हाना मरांग कायना लेरंबा नोंगी इसिंग याम चिंग फादला थंगदो थमद्रे कोई पुकोक कोकबदि नत्रे सिरोइसे अदु लोइ सुम कोकथोक हंजले अदेदरा अखोई प्रजा सिंगदो सुम हायबदा मोइजु हाय खांगे जुमी उवा याथल पाइसे सुमदे कोई उखुल जिदा उखुल लेबो उखुल डिस्ट्रिक्ट की वइना उमरो हो यारमदबा योंचा खरमदबसे अदुम क्लाइमेट सी होंग्रामनिना उवा पयान याथलमनिना इंगदो मतम इंग्रामनिना उमरोसु फजना पाले योंचासु फजना पाले अगो इसिंगदी लेट्रेन हायबा अदु करी उवा यालिनो हाकांदा कोई जो खांगे अदुसु कोई हिंगना बतै मीन्स लेते हायबा हिंगना मीन्स पीबीयू कोई जो कोइना दु उवाजे कन्नना होनगेना हायबसु लेबा अदुना मसिदी अचौबा कनोने हायजारे प्रोजेक्ट नि ना हायबतारे उवा यांथत कनोने पंगिंग दिंगबनसु यारोय मनाक अदवाइदा तारिबा खुंजा सिंगदि कुसु अतोप मरममा उ यान्दनबा अतोप मरममदि थिरगा पिबि बिताय अदु ओरगदि यस खर मखैदि कनबं गमगनि हायबे वफमदुनि तामो लियाकत हुजिक से मरोइना ममांग सिंग तामो लियाकत सुदुम नहा ओरकपगि स्टेज हुजिकि लेरिबा स्टेज लोइन थेंगनरपु ngaktani ममांगैदा तुरेन कायदबदि नते अदु याम तांगना थुइ हायजरिबा अदो हुजिकति इसिंगबु चावरदि तुरेन कायबै से दुम कंपलसरी तुंगदमांगदा इनबै फिमम लाय तामो लियाकत मसी मरमसे करिनो ओइदोनो से लैराई सोनबनो ओइदोरा तुरेन खोंग थेनजिबनो ओइदोरिरा नत्रगना नागेट तारिबो प्रजा सिंग ज्ञान तादबै ओइदोरा करिननो नत्रगा IFCD ना मतम चाना अखोगी तुरेन गी मपाल सिंगदु सेमहौदबनो ओइदोरा दाम मरम फैक्टर्स यामे हाय नगासागी आन बमक्तै को डिफोरेस्टेशन तौबगी ओफम अमा लेरे मसिना मरम ओरगा हाना गुमना खोगी ममांगैदा नोंग चुरगा नोंग गी करिसी खोगी रन ऑफ करिसी फॉरेस्ट करिसिंगची मरु उगी मरासिंग करिसिंगचिना फादलगा थम्मंबा हायबदी अदुना मरम ओरगा इसी नोंग गी डिचर्सी यामना दी मोहना हाइदि नोंजम तुरुसु उसिंग मरा सिंगनो फार कांदा तपना चिंधना तो फाबे निगाय लेत्रमेना हुजक्ति अनकंट्रोल बेलोसिटी अरेस्ट हो नों पाइथरकबो फिमदुनि दामो अदुम लेरे अदगी ngataगी डिसिल्टेशन हाई सिल्टेशन तोहले मसिना मरम ओरगा मदुना दुम दि मथंग अदि डिफोरेस्टेशन तो बुदगी स्वरिबसे अदन तुरेन खुनु थंगले मदुना मरम ओरगा दि वाटर लेवल वांगले दैट मींस ओवरफ्लो तो बुगी चांग हेंगले अदगी ngataगी मरोइना यामना डैमेज थोगली बिसिगी दि कनो द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल सिने and the velocity of flow. Ani si koina intensity of rainfall si high intensity werapa. Then maduna maram oraga high velocity da turengi sirsi yam thuna tilapa. Masina maram oraga ngasagi aikoi damage thogan bagi chang si yam hengle. And makoina theng attack to from jingdo ason from anything na bom mo mo ko na di attack to bungam bagi kari ma leba asini aduna maram oraga maroina masigi kari kai thopagi kano thengna bani daina supplement he to aziki koina mechanical solution por kiana haiba tar bordi that would be simply ekoi misadventure oigane ba mai pa ko sungong moy ai koi intensity of rainfall si ngasai superintending engineer na haibi do chumi adu argasu masagi oiba aikoina forest ki khoigi sustain to duna thambang mamabu erabordi yam scientific oiba reason ni sing phawasi u sing sina fajana hobo matamda heavy rainfall la ko matamda su mana da loina nong si tar kanda leibak te yonde aduna tapna mana sidagi ising je tarak pa kanda su amuk su soil do da chap chani even अकोई उदुगी मना दे तारक द फावबद लेबाक योहलमदि मरमदि फॉरेस्ट लेबु मतमदि उ मनासी केल कांड उ खोंग लोइना लई चाइबदुना चाइरग ले अदुना लेवल अनि द मासी फिल्टर तोर कांड थादरक मतमद ट्रिकल डाउन इफेक्ट टू दी अमना लेस्ट ओइबा अदुना मरम वर कांड उ गी मरासी नम क चुपसिल लगा
throughout the year ekoi spring water oina ekoi si phangki ba pot amakan aduna ekoi dredging to ba habisi darkar leite haijabudi natte aduga another factor amakakna ekoi uribasi human aggression se ekoi encroachment to silakanda hana river system singsi yamna ijat leina thamamba forest singsi ijat leina thamamba pot for example ekoi di yamna backward oiba yamna primitive oiba tribal settlement ka ekoi na hairi ba pot si makoi yamna fajana makoina tawbisi sa phaba matamda sa tanba chatpa matamda makoina animal life sida depend to moi staple food chu arak matamda garbhat mate pregnant animal mother animal se masi kapte hatte makoi karigno bo mana polo pamasa sing duna matang magi breed sin ai khoi se hayang kona ai khoi chinjak si pigadorim ni ko harakana yamna scientific way da when screen tor kanda even uyan ba matamda su singi daleriba mamangi gahan sina tormisi yan gadoba ududang aribududang yalaga nauna laibu u singsi fadana screen tor kanda makoina sustain tor kanda thamna no bonre ngasagi alternative means of livelihood am leitraga di afforestation si ekona deforestation tawni yan gane herise chumi but again si matang sidaina handak ki leiba government sigi agenda sidaina sum intervention ge mechanism amakak lookout to kai koni yeng ba ya ba si chief minister da su masigi note ma 1 week back I advice to rakanda suggest to rakanda integrated approach to sustainable development of the catchment areas si masigi matang dai suggest to je khare hoji process tori LDA gi project director da examine to hole aduna masigi matang sila pa kan for example national food security scheme koi se implement tori se it's a very inclusive way but amna punna makpu kan ba piba makhal gi scheme ma ki pandam dun objective se lupa uhum da ching loina phangal labor di suppose ching da leriba laira raba miwi sing asi magi phangam tokpa tha magi tangai fadaba ching si lupa uhum da phangraba food security se ko ensure to groba matung da ding asai ko hariba horticultural approach to gera afforestation approach to gera other means of livelihood masigi thi basigi makoi once food and shelter ki security se pig rabodi that is why masigi government sin of housing for all by 2022 ga harisi yum leraba chanaba leraba alternative means of livelihood horticulture ki approach ka se koi animal husbandry approach ka se makoi soidan magi tobi yagana and that apart ekoi ga hojik leriba Mahatma Gandhi gi national rural employment generation scheme se masigi si all over the state paikaliba mayam singa sida ekoi na sumba afforestation gi sustainable development of masai catchment area se protect to no bagi lambi ga sida because we already have houses we already have food adu about the asugumba scheme ga se implement to bakanda that resource may be diverted to these productive areas adu gi torbor de ko ngasai gi sing si asang aman sing sina pajana thaman ba yagne then again aina makka suggest to jening basi some departments ising supply toba yenba which means makoi ising ga mari lena department IFCD ngakta natana PHCD minor irrigation common area development agriculture horticulture animal husbandry leriba punamakse power even power hydel power generation gi damakta makoi ising darkar le and aina pazaba matamda overall budget estimated budget 2017-18 gi sida at least department tarani trahum dosi put together makoi gi allocation si not less than 2,500 crores moi disposal the line in case we start thinking about optimization optimal use the masi kana base pora sel because without water they can't do anything ising yaudra di moi de kenda to bungamdre adurga di aikoi resource me amsi loina punselera kanda 2,500 crore dugi da optimum level da kadai pawde ko na divert tor kanda ngasai gi flood ki prevention ga sida season na biar word yang kana now what I would think about is department ki any even civil society ki da let us not talk about flood control now let us think about flood prevention ngak thok porom do ni sangsin bagi approach to toragadi integrated approach me adopt toragordi food security ensure toragordi housing lehen krabordi alternative means of livelihood especially in the hill areas 90% of Manipur gi havoc tholi besima pham du dagi pulap na lakpa river system mayam sinani and then again water body mayam amakhle locked up wetland alone asigi akoi badaleba pumlen haisnu eco haisnu even lamfen part porom part for that matter water body mayam amakhle remi besina tari basing singa se surface water se storm water se
पुलप फाजिलकान लेरंगदुब पोर्ट से ngasi pumchai shairakan leriba port se water body sing to disturb to khramina ising gi leibam leitre aduna madwai duna maram morakan da ekoi manak nak pata tawa sing do ising isau gi thokpham di thokta bada thokchal lak gi mayuk na bam sing le habi wapam yam sing bo wati wani maram di one step ahead that control hai sidigi kitang khara step ma koi gi mang da tharakan da prevention du tawraga di flood to di thoroi damne control to bugi wafam dum di le habi wapam ta hugen Hujusik lady of film say that Yam Chumba, Yam Pasabo from the Wafam, but big plan of the Changini, but the prevention stage do lack of Honavada. As of now, Hujik presently Yam containing is a control to Siboda, and Kanbada, Kariumkan, the situation say control to Wungambagi Chang, the director of Kai main basis, you a job of Nigeria. Nasaki Yam Maru in a heck, Kanoda, Nisaki, Horror them Tiraga Lagadi. Casement area sing deforestation u yam pang na yan thukpa u ise ising chuchot bagak natana mathak tagi yamna gravity ngaluna na tarakpa raindrops to gasai ki protect torokanda masai art surface to yam hen damage to loi dorimne u yan ki baisa mang se tu kiting mangre manak na pura tawa sing put amasung selta leibam amasung sabam sing se ahung mo manda phangalawa even natragana center ki scheme magaluna free the pirak pataragadi ado aida lediba forest ki kari sing si disturb to roi have si tawen maswai si logo ya bra si natraga mi ese paisa taning ba grid id paisa taning ba gi limit leti hai jari ba paisa tan brom dong ta kido ra deforestation se kabai thambini madu do ji ga hai jo khoi gi ojan tak pe ju yam chumba wa ne hoi aida khoi gi kano mi jing se wak bab se phatna tamin na boi di masi loina ya ya ga dam ne ba adu bo ai leisi hani government chai bisu nate hojiki government thagat pagi wasu nate khoi manipur da hoji mg narega gi hojik toriba mayam se ayambana akhoi su rural area da polai chaurei adigi rural area oiger imphal area oigera adida akhoi na angang oringi da lekai gi pakhang lei sabi mayam hoduna tawbo thabak mayam madu mg narega gi ne hojik khoi swai da tawri madudi club na lekai na matam amadi gandhi jayanti harami matam du rakhoi am toy sangdok bodu madu engineering gi type to tasengna haibadi masi asset ama semu haibane ba chingdadi masi asset sem lambi phajana semba thengnai adi pukri to bo thengnai akhoi swaida matam khari mamang da koi khabar so dum yawgi bane mayam du paisa mano no mai kusaban phangala semu haraga kano koi JCBO kariyo thadaraga tikadar no to SM do me gai gumba du su mazu lai adu wa khakta na tabada adigi huji koi food security ek ki batang JCBO di khara kuidri bane ado huji so dum food security ek ki launa basi cheng phangi phangdi na launa basi adum thoga lai asi kari gino khangde masidi government gi iron hand ma ai dakar lai bra na khali huji su thoi ai sama ki lekai de so dum madu mangai adum yeli amu yedi yen bra na khale ado chang tha kuding yen ba gai de su ude ago ta sengna huji ki leina ba yum le raba adi cha na ba pot le raba adi adugumba bu film du le ra boidi pakyam de yan ba di khara di handara kane ba adu tawu da huji sarana ha du sumi mioi bagi kai hanjan ba karam ba je ada u sidi huji ti u achawa ji thi ba ware adu ho hormadi ati yo lage na adum meta tawra kamu paisa yam phang bani na ba adu athing ba leina ai haijadi je ai particular mafam pallaga haire na mayam waro hu ya adu ai thengna ba mina u da haija bani ukhul gi siroi manak sida adum akhoi na siroi ching si ai kai ba tonga project amagi ai chalu bani matam mayam chana matam matam ai nungdang su chali adigi ayu ungden su chali ai tu lambi da thengna ba timber dot mayam sing lot mayam mati ni lot ati marak te palong ai do koi thaina gi smai da khorai khai bi do adi palong sidok chebi le rami adu siroi sing da gi kitang he do ga sawmill chauna so pan ji da pai da sawmill ji laiye ba aduna u si adum adi pagya da yala ga dum pang taruga khai bane ba aduna kare haidare ai hai ni hai ba mi jing do adum hai akhoi da livelihood piradi ujing si yalo en di hai di hai adu ngenda bagi lembi livelihood tu ngai gi shelter amasung food to piradi achobam di phangabani adu scheme sing do bafam chana matam chana yehon bagi tangai phadaba su leidi lei aduga mioi bagi karim kanda hena pamba mihok da bai tu thadok podi mathau tani scheme sing do up to some extent Panam di pani hai bafam tamina ba darkar tamina bam de dakar le adu na ai ma man tawnung da tawu ya da ba adu pula punamaki
aduga khoi gi tung koi na gi khalla kanda bhab tamina badunu su hena tangai phadabam ni haiba gi ohum ni ta man ada masi am tanga hoji ki hariba turen gi do khudak ki hoji oja hai am chumme hoji trai ji da kano gi isau thengna bagi film hai je isau ji di hoji gi oja ni nong si handak ki churi ba nong si nong da ma ne ba ai ngarang na han ai jiri lambi da chali nan jiri lambi gi ningai ba matam du mukta da ai je thawai khuwa ta hapaga gari thawraga ahing pung tara baro da jikai ma pham do ilalak pone ado sakchi bu du u da khoi gi tampak lam je mumlong lang nga adum lei re ba ado handak ki nong se ado mayam hainai ahal lam ya hainai khangni mi loi hat la ge na churu ba nong ju la ina ado nong sumai taw kan je da sigum ba da isau thengna da lei ba je ai oi di na khale ba keno da nong ju ki ti ka hele nahan ICR ki baike de ki tamon han official mi yobi man haiba do almost sahi ma gi chubam thokpa sang gi 80% di handa ki tha hum mari sta chu chan gre na man chu thambri ma haiba rian phol se atu ki matik wang gre haiba handa ki ori ba phibam se tamole ka talak sa se break amagi matung da lak sa putai tamole ka commercial break amagi matung da impact news ge manu hona yengbi ba punam ke pham da thuna puduna lak sa ge impact news mi yeng ta dun lebiu break ki matung do yeng bi de punam ko mo kana taram nok sari ngase gi khanane na base koina handak ta inong nong namu ri constitute toroga sembani state disaster management authority se kui da bida aduga masi taseng bodi chairperson se honorable chief minister masano oibani aduga top member sing vice chairperson sing lady vice chairperson adim ban mai se ngase gi manung na gi program se yaubi on haijabani adubu khudong cha da ba khara dagi atop pham da leiba na maram or kan da yaubu ngam da bodi aduna disaster management gi ofam sisu tamol ya ka laksani ofam di tamo da khara adum masi wahang se khara thamjab tai tamo ngasai gi ihan han ba question se tamo moroina flood control ge thabak tum di huji yang launa wala suana yam toina isau tho su dum thengnari question se li adu ngasai honorable MLA tamo Saratchandra thambiri khiba control du gitang ama chakhalaga prevention gi matang se karim kanda prevention gi matang sing se thabak paikhat pibra natraga na huji disaster management oina haidi sing chawramina leirai thon ba khotpai thabak tuma tamoi lere aduga ato disaster management na tawada thau mayam sing leri madwai singdu state ki kari disaster management ki side singdu punna chamin bagi tanja phangibra natraga na kamain tawbiri khara kum thambib tai tam koi gi disaster management sing chi joi khoi ga khucham na ga dum thabak to mi ne che khara mon na ba che ba pham ma dei khoi gi ising thumjan kra mi thopungam da na lai ri singdu hi pujalaga ma pham de safe place am da puthorang na bagi madu ai khona pau piraga hari ban pham chi da sigum da condition da leire mateng pang piu hani ma koi da pau piraga sumai tau na ba adigi kayu matam da ai khoi gi any material for the dakar wai da ai khoi khudak tai khoi gi material walak pada ma khoi da adum hai da adum pire je bora bu hairo natraga ini dakar wai ba flood kamari le na ba material sing je da ma khoi ju khoi da yam da toina lai any dakar wai ba ai khoi da dum khangan biro ana ikoi ya mating pangge gi na adu ga sai na wong sai keno duni flood control ge thabam di yam yang chang chili aduga prevention gi matang sta IFCD kari khumang chak suna thabak paikhat pa lebibra paikhat ke ne khanbibra the prevention si maroina hoji ikoi gi han toramba habidi tormi si sahi gi maintenance wa ko ne paikhalamba hoi adi yamna large scale dai koina adi turin khurimak chimba gi basin wise basin gi problem si koina padana analysis tawraga basin wise one paikhat wai bane ai koina mate ki meter chama meter kun chubeda retaining wall tawba si nateba adi problem basin du problem si kai adu koina padana identify to matunda basin gi oina desilting boero ngachagi integrate ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ catchment area treatment plan boiro adu punamak loina paikhat kadabse han ipai paikhattaba aduna haudi ikhoina handaki anoba handaki huji recently chira Imphal river Nambu river adi Kongbo river maroina ikhogi sayar sing nak na phawrga sayar amadi anak jaga samphawr machidagi ahan ba paikhat chi anu huji koi anuba project edi master plan haibtare project sadana boi koi plan tauri adi mapan gi consultant phoboi koi tana bagi se tai masi tawagadi ke masi overall
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ only ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯣꯜ ꯕꯦꯁꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯣꯔꯁ ꯇꯨ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ओके तामो सचना मोम दायरेगा लाइव याम फबने अजय तामो ताकपी हिबा ngसाई फ्लड कंट्रोल के थबक तुना तबदा स्टेप अमा वन स्टेप हेड प्रिवेंशन दो चंगन मंगमगति हाइबे ओफम दो प्रिवेंशन से हुजिक हाना लेरमद्रगसु हंदक्ति प्लान लेरे तामोइना मरक्ताइना तामो सप्लीमेंट तौनिंग बसिंग अदुम तौबु यागनि गदुगा आइना थमजरिंग ओफम से नेचुरल कैलामिटी के ओफम अमखक थेंगनबदगी स्टेट साइटेड सेंटर थागरे थारी बसे तामो खंगजब याबा हाइदि खंगनिंगबा अमतंग आई खक्तना तबदा आयेंग बसिंगनसु खंगनिंगबा हाइबे ताइ चौरांगना सेनफम कयामुक सिक तौबजानो अदुगा थाखिबा नुमितका असोमदगी रेस्पॉन्स लाक्तबसिगी गैप से खरा हेना यामनबरा हाइदि लाउरपा मोइनसु नेचुरल कैलामिटी हाइसे यानिंगबा नतगा यानिंगदबि फिवम की वाफम लेबजाला नतरगना नेचुरल कैलामिटी ने से मोइनसु यादोरिरा हाइबगी केनोदनि लाई वाफम दि मोइनसु सेंदंग खरा पिरकपदुन मरम मोरकांदा फ्लड की अवाबसिंग थेंगनरेबसिंग ददि अमरोम दायरगा अचौबा के हाइतारे खुदोल अमा हाइदि अवाब थेंगनबदु स्टेट कक्तना थेंगनबा ngамदबदु सेंटर की एसिस्टेंट लोइन थेंगनरगदि याम इफेक्टिव सु ओइदोरनि सिगी मतांग सिमतंग खरा हान थबिबताइ तामो अजिकी डिजास्टर एंड द रिलीफ मैनेजमेंट की ममांग सिदा प्रिवेंशन की सिदा यामना मरुओबे एरिया निना आइना सजेस्ट तौजनिंगबा पोर्ट से हजोजमसु गवर्नमेंट न खनरिबा होय अखोई लॉकटाक की कैचमेंट एरिया सिदा मरमदि अखोई वैली की डिस्ट्रिक्ट मरी सिनी याम कन्न सफर तोरिसे अदन लॉकटाक की कैचमेंट एरिया सिदा चेंसिल लाइव संगसिल लाइव रिवर लाइव कैचमेंट एरिया से चौरना 30-31 मुक लेरे सिगी लाइव सिदा मागी कैचमेंट एरिया से इनडायरेक्ट कैचमेंट एरिया दा 7000 स्क्वायर किलोमीटर खरे हेन ले डायरेक्ट कैचमेंट एरिया दा 980 स्क्वायर किलोमीटर गुमले आउट ऑफ दैट 150 स्क्वायर किलोमीटर ना पैडी फील्ड ओइग्रगा 430 स्क्वायर किलोमीटर ना सेटलमेंट एरिया ओइग्रगा रिमेनिंग 430 स्क्वायर किलोमीटर से डायरेक्ट कैचमेंट एरिया आउट ऑफ 980 मसी थांजिंग चिंगी नापोमदगी सुम लाकान लेरिबा खोगी परेंग सिदनी लोकताक त पुलपना डायरेक्ट एता इसिंग तासिलिबा म्याम से सिल पुसिल इजे अदना मसी की पोर्ट सिदा एखोइना सस्टेनेबल डेवलपमेंट दना ngasai IFCD की अथॉरिटीज न खनबिरिबा दुमाइना असिगी जगह सिदा एखोइना कैचमेंट की एरिया से ट्रीटमेंट तो बुतार बोर्डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेम्प्ट तो बोर्डी सिल्ट डिपॉजिट तो बसी चाहिए मदा सिल्ट टन लाख अहुम मेना डिपॉजिट तो रिबसी इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 90% 80% ऑफ कोर्स इट मे टेक सम मोर इयर्स मदुगे सस्टेन तो न होद्रक मतमदा प्लांटेशन एफोरेस्टेशन मतम खरे चंगबदिए देन अनदर वे ऑफ प्रिवेंशन सी हजोजम गवर्नमेंट न मुन न खनरिबसी चीफ मिनिस्टर मकना मीटिंग सी लौरा कांदा एखोय मैम हंदक त फमीबा पोर्ट से एखोय न खनर एसी लोकताक की बाउंड्री से डिमार्केशन तौबगी टाइम मरमदी लोकताक की इसिंग सिनेमा की रिटेंशन की कैपेसिटी से हंदरको मतमदा अकोइबदा लेबा लोकताक के अकोइबदा लेबा ह्यूमन सेटलमेंट मयाम सिदा अमसुंग फार्म सिंगदा आंको पंग एक्सटेंसिव लॉस सफरिंग से क्रिएट तौबनिना मसी की लोकताक की बाउंड्री से डिमार्केशन तौबगी एखोय करी सोल्यूशन लेगदगे हाइबिसी सो कोई थीरी 1960 दा एकोय लैंड रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू की एक्ट सी पास तोरो मतम दुदा एकोय लैंड रिकॉर्ड लोइना लेखरमनी लोकताक की एरिया करिनो लोइना डिफाइन तोरगा लेरमनी देन 1983 दा एकोय लोकताक की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से एकोय NHPC ना पावर जनरेट तोरकांदा पोरखरबा मतुंग सिदा अदुर बोर्डी बेजियर सी लोकताक की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मरम ओरकांदा हेना सबमर्जेंस थोअनब्रा इनंडेशन थोअनब्रा अदुर बोर्डी 60 ना बेजियर ओइसिरा 86 ना बेजियर ओइसिरा हाइबन चिंगबसिगे एकोय मोडेलिटी सी DC सिंगदा पर्टिकुलरली एकोय गे सोमदा नोंपोक लोमदा लेबा एकोय गी थौबाल गी DC अमसुंग कक्चिंग गी DC खोय देन अगेन अकोय रोंगी साइड तना एकोय गी बिष्णुपुर गी एसिगी मयाम सी तोरकांदा एकोय कमिटी से मेरर कांदा एकोय एक्चुअल फील्ड वेरिफिकेशन तो बुगी एकोय संगसिल आकान अदुर बोर्डी वंस वी हैव ए डिफाइंड बाउंड्री ऑफ द लोकताक लेक सी हेल लाइकी मतमदा एकोय न मफम अदुदा लंबी सेमबनी खंगदे मदुगी मेथड पि अमलाइबा मने इन केस एकोय न इक्विपमेंट खरा सिजनर कांदा एकोय ड्रेजिंग तोरिबा सिमाइना वाटर मास्टर गाइना याम फजा हजिक्ति याम इफिशिएंट ओइबा टूल से इक्विपमेंट से लेरे मदुना मरम ओइरकांदा बायोमास लेरिबा मनुंगी लेबा कासि डिपॉजिट तोरिबा सिल्ट मैम से इकोई कोई नाकतना थमकु लोकताक की इसिंग से रिटेंशन की कैपेसिटी हेंगलकनी एट द सेम टाइम मसीना बैक फ्लो लाएरकांदा
settlement area the farm gi len daga aikoi mangal liba mayam se sab to budu ma to minimize to ya gani now aikoi gi center gi mateng pang bisi matang la kan de aikoi na directly relief ki matang da mari len se apart from IFCD gi na tongan ba magi area ma legre adu ga aikoi gi sida disaster management ki relief ki kari gi mari len sing da DC sing yaw na aikoi na piri bisi da aikoi gi leri ba budget chi am chaw na te center gi mateng yaw ra this year gi one in hajari si about 75 crores muktani now aduna ne koina center da masi state ki calamity gi proportion da lakre aduna mating pio na hariba port se but it may take a while because aikoi moina immediately had to release to the moisi assessment amakak tawi this is the tradition practice aikoi chatnari se aduna it may take a while aduga aikoina marak sida aikoi gi IFCD yaw na te district ki mayam leri sida araiba koi gi state ki disposal da leiba crore kara sinai koina haurer kanda madugi firefighting hai tare for the time being togani so it may take another 2 weeks for the center to take a decision on the proposal hai before sit legadu bamale okay tawgen baroina hojik se ising isau gi report sing se tamo so dum thengna birim dum khang biram moni khara di toire khara nate yam phasan toire sam dare kanda khara he na toire aduna lady film sing soiba adagi turen khongban kaiba manak nak pata taba miyo sing na thengna riba waba ising isau du ising do handak redna ngasai pathoki ba ising du di turen dong putharaga chati haijariba adwai dana lok torkanda dum awaba thengna ba dum yam koina awaba sing thengna riba sing se masi taseng na thengna ge hardi center gi sentang mathok tani aduga natural calamity ne se laktupom chu thokpani aduga mende adugi status tu lady film se tamo phambam thuye se phambam thuye na khabi bra kamai khabi tamo ku sir masidi handak ki ji ai mamanga gi di khangdre handak ki film ji di masidi ai center da sum mase padan assessment da go dum khangani hojik le film ji dum khangni kai no da ai sir na di hai hoi mangarak oram basu yai oram da basu yai adubu ichau gi amna sathi ba awa sumne gi mase koi tampak area de sing chau bu khakta na te ba ching gi lambi jing je hoji Dimapur labi tad khrabane hoi Manipur da din natte ko ago Manipur da chung itana mase hojik so dum ngasi ngang so dum landslide se dum thoi da lambi da jiri lambi si hoi amna sathi ba mafam si seme gari lan be yare adubu jiri lambi gi tongan mafam jing sida ai samang direct ai nahan akogi lambi damthagre haben si makta da ai halakpane adu mamang one day ahead ai chatpane aduga lai mafam ji lambi mathakta ising je adum chele jing je adum jing dagi ising tarak ba je sungle lepte awa khoi kare haidare ninghai ka da pham ju yam leiri ba masi yam ju ninghai aduna handaki nongju gi maung sima di masina tampak ka tara wa pi banate kangpo pi ising chaw khre ukhul ising chaw khre adagi Sharatchandra ising chaw khre jing wore su ising ji chaw wa misi mina bo yaw bra bane ba thong nong mayam te khre lambi me am ya gidre aduna Manipur da thoiba hadaki film jidi tasena calamity state calamity ni na the state na longthokpa adu yam severe oiba yam sathi ba kan mane na khoi se minister na jo hai gi badu masi taseng na idi chumbra na khale adu center na ju masi assessment toraga hoi aji khoi ojam ju takpiri masi hoi tradition nama kalai kan de hekta khoi state gi hai re na khudak te da moina center na ju longthokta ba aduna assessment tora to ni matam lobudi ya he babu ai masi center na soi na masi calamity natural calamity ma thoe sidi ai hai to male aduga paisa natural calamity thoe en lok pi wai ji kai to hai ba te thoe en lok to pi wai ba te masi thengana ba khona ba mayam ji awa ba ji ko na ba khona ba da mateng pang bi hai ba ne mateng ju ai soi da na pa ka ne khale awa dakar le ba da bo sai di haijen na bnate natti ma taseng sai tamon tak satellite ki imaging kari system lai rabani pangi iraga thaba tu khakta na yaro yengbu yenge de mi kupta khangbu ngakta ni thoi ba phimam se tampak khakta na te sing da su sab manana sing ngai ba sing de sing saw ba gari khoi gi chat pa ya da phim yamna haidi achau ba challenge amadi lere sandaki nongju state da aduna chu na center na sak khangum thoi center ki sem pham su sung choi na lakne hai ba si se na thaje hai ba ni tamon ya loisal lak pa se maroi handak se sum chat laga thengna bi remni na handaki Mars ki swai di hora kana tamo aina sum ape khangjaring bai te turen longnam ban kai bagi KC kayam kumbalei adugo huji leibada thengna bi rebi film sing se yenga kanda hujiki natural calamity ki status se center solution yaning ni aduga senpham phangne se as a department gi mi moina thengna bi riba koina chalaga thengna bi riba misak amoina tamo thaja bi brasin
ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯔꯤꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ 5 ꯊꯣꯛꯅ ꯃꯥꯔꯆꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ the first 30 to 31st 30 May to June 6 fawda the anba yam serious weba flood ikoi mora cyclone mora lagi magi mora lagi maroina ikoi gi Thobal district am mafam humda uchiwa wangbal uchiwa soibam wabai thingel le kai haibu mafam humda kai re degi amak 12 and 13 May 13 June sidasu Imphal East Imphal West Thobal district ki mafam mari da kai re then July da first week of July first in second July da Imphal East Thobal is almost district mari makta yamba oina kai re mafam ani ni mafam some na kan more than around turen kai bagi turen gi normal kai bagi case around dozen haidi train thoi gum de lekre telaba tha ahum mari sigi marak state da sam na ka amuk thok kidro thabak ni aduna manak nak pada lei kai de khundari bo sing yam awa chaithing khumai unari aduna masai state nadi kan di honari state honaba se financial constraint leibani chap chana thengnabo ngamdraga su adumong orangone ojani khanjabada center na kaida report thari ba du center na sumase masak khangpira ka sungchoi choidana natural calamity moina treat to bira ka senthang phangani adu orati amoina effective oina isau no mayok naraba isau no awaba talaba mioi singse yam effectively handle to ngamni haibe wafam dune tamu Saratchandra duga tamu Khongendra duga tamu Liaquat ngasi big news is chodur lakbiba duga ngasi manung hoda se mapung phan bigi damakta ina lorak podai kai khamnujari ba ges amu pu amukana thagachari ngasi ki damakta impact news gi manung hona matang solution jana batanjai role du bulandam se tholi ba thodu atho kya gi marik chumba report ke damak impact news miyeng ta duna lebiu